geta baiti uwoyo muzindalo tini wakutama baiti niwo ulikola list y'abamawulire ani right omusala tuliko babintu bya baiti okutama baiti imamwe obuzibu ena kudomwezi 30 fena tuli mu kibuga muno kwaniriza national second vice chairperson w'ekibiina ky'NRM right honorable Anita Amongo Magogo n'alongo mulamu era mu okwandula ebitibwa by'omukyalo oyo eriyo kyoleseeyo echa speaker wa parliament kubanga ife nkoleya ife ya NRM omuntu tumuwamu bwagemawo ogema emyaka 10 esooka 5 jakwetegereza yabisana opposite mbegana ajja kwira mu parliament era najja okubaki ni speaker namba 3 mu Uganda yona namba 2 wale mu NRM kulunaku olwokuna ali mwidinda wano bakubiriza mwena abawagira NRM n'abendeza Uganda ebirungi obango idinti olina kyoyenda ku parliament ya Uganda eyo kuba national cake etemebwe otegerebere mu lukiiko itwali kubyogerako oli kugwirwa na bintu bindi mudofu mu lukiiko yetuvwa ebaireyo omusaada agemye omuzindalo yakoba ati ayali amwane timusiko olukwe era akamulyamu enkwe nani iwobeleyo ngaboga ni baita ina ya jirobeire akobyeche abaira aliko ba abaira aliko okay musado yanta batuvare mu lukiiko nayi omukulu Faizo astige yagema akazindalo yakoba kireche nabakoba wano nti mu NRM no muri abantu abanuganugana ni balonda abebibi yayenda abeno lwoko buli omwo ayenda yefule mulungi ati twalonda abantu bona ayi bwe twatuuka ku musikanet abantu bebudondo batulayo n'enkumu bene bamulyamu ate nga ava budondo bene bamulyamu enkwe yakoba ati kuluno tusaba ayi kuyita kungulu tutambule amawulire go babaireyo nze mbalyo niwe mneze nzo oyogera amawulire ali bita kungulu batukubiriza okwesiba kuumani MP waife musika aneti abebudondo abasubira okumulyamu luko kumukuzigule kulo ni bani kuba babudondo hakobe babudondo ayi wabaire wabe budondo abo yabakozanga ekyo kubonera story yaboye mulese teri kutegera abebudondo muliwa nze mbazi nenda kusima momo ati campaign ye honorable Grace baliyeko akupiriza ebigambyo yogerenze kabiri binenge je bingemyeko kuba yogera ensonga ye nenkulu eyo kutesagania banange kino kibakizira mu kutesagania ezajja kutambula newuniza bakobye abamawulire babagaira omukisa yaba yabapinza abamawulire nebuza nakanti pega ati ono ali ku TikTok etagaza abantu 300 mwami Grace babaireyo bano banabo babayimu babaireyo Grace baliye ku honorable ayogere bulungi ino ekintu kino aye byayogera byategeeza no yakisekulamu no ati nabaye yakisekulamu so mukukisekulamu yakitegeera era bwabaira ayogera akobya ati ebintu ebyaliwo byawa tuli kubiyaka ebyaliwo ze bampangula akalulu nakuminkiriza emyaka emeka butindize niwe tujja okuwangula leero bona baguminkiriza emyaka emeka tomana bobaligema ku myoyo gy'abantu balikola ki balira ate waliwo obuzibu obuyinza okwabululamu NRM it is true obuzibu buno bwa busoga yona nti busoga bwogiringirira erina entalo dayo kamala entaledo ditandikireyo nga bano bamuvunya n'abadikumye mu omuliro ngabwatandise okusesa daveyo daida dagwa wano mu kibuga ekikulu ekya busoga so babala president Museveni ye bwabaliba abala ati busoga yona tiyampa bulungi kalulu so ye honorable Grace baliye kwaliko bati kumukuziguno balikwenda bakole kinene nino nti Jinja City bajawule ku busoga babale ife kyatujje okulondanga Jinja City kulonda president Museveni neri John Zedini kubanga omusaada aida kusinzira omwana ebugiri eyo waka kubuziza byayogera byategeeza aliwa kubanga ebigambo
Honorable Grace Balyeku is a honest man. Ebigambo byayogera mu kutongoza olutindo lotakyabijjukira. Ebigambo byayogera mu kutongoza olutindo byakuba muzeeyi. Omulwanyi yali yakalimu amalala akukobye ti ebyaliwo tubireke. Lwaki otwize inuma nga tuli kubiyaka? Ebyaliwo twabivaako. This is a brand new Grace Moses Balyeku. Yagati muzeeyi abazzukulu bonna badde. Sadaka alikwogeza maani. Ansabire tenda. Okay. Oye wetuvaawo. Owekitiibwa